Ove godine, 2024. Beograd obeležava jednu jako važnu stogodišnjicu i to na svetskom nivou, možemo slobodno da kažemo. Naime, pre tačno 100 godina, te 1924. godine, objavljen je prvi manifest nadrealizma na svetu, čime je započen taj važan umetnički, sveobuhvatni umetnički pokret u Evropi. Te 1924. André Breton je objavio manifest nadrealizma, a Beograd je, verovali ili ne, bio jedan od prvih nadrealističkih pokreta na planeti, naravno posle Pariza. Ja sam sa Jelenom Perać, muzejskom savjetnicom Muzeja primenjene umetnosti. Jelena, kako se objašnjava, je li istina da je Beograd zaista odmah posle Pariza bio među prvim centrima nadrealizma? Jeste, i to je upravo jedan najvažniji razlog zbog čega su se 3 institucije, beogradske institucije, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, Muzej savremene umetnosti, Institut za književnost i umetnost odlučili upravo da obeleže ovaj jubilej koji se, kao što ste rekli, obeležava u većini svetskih i evropskih centara ove godine. Dakle, Beogradska grupa jeste bila jedna od prvih formiranih nakon Pariske i Belgijske grupe. Beogradski nadrealisti posebno su blisko i aktivno sarađivali sa francuskim nadrealistima. Lično su se posjećivali, stalno dopisivali i jedni drugima objavljivali radove. Postoji bogata prepiska, među njima tekstovi naših nadrealista autora su objavljivani u pariskim izdanjima. Ko su oni bili? Naši nadrealisti. Pa, spiritus movens, može se reći, našeg nadrealizma bio je Marko Ristić, čuveni posleratni političar, književnik po vokaciji. Tu su zatim Dušan Matić, koji je vrlo bitan član, Aleksandar Vučo, Stevan Živadinović, Vane Bor, Đorđe Jovanović, Đorđe Kostić. Prvenstveno bitno je istaći da su većina njih bili parijski đaci, dakle oni su se obrazovali i dosta njih je još u toku Prvog svjetskog rata završavalo škole u Francuskoj. Svi su bili veliki poznavaoci i poštovaoci francuske kulture, to je bitno istaći. I vrlo brzo je, kažem, počela ta neka komunikacija zainteresovali su se prosto za te tokove francuskog nadrealizma, to im je verovatno bilo interesantno. I to odmah bili su u žiži, jel tako? Prosto bili su u komunikaciji? Tako je. Odmah, dakle, od samih početaka su počeli da prati, da se uključuju u te neke evropske tokove. Otuda je za predmet meseca izabrano dragoceno svedočanstvo beogradskog nadrealizma, crtež objavljen u čuvenom almanahu Nemoguće. Nemoguće je zapravo vrhunac kolektivne aktivnosti beogradskih nadrealista. U njemu je objavljen manifest koji je potpisalo 13 članova grupe i zbog toga je on značajan. Crtež iz 1930. godine delo je Radeta Stojanovića, autora koji je blisko sarađivao sa beogradskom nadrealističkom grupom, premda formalno nije bio njen član. Nama je kao istoričarima umetnosti, muzejima značajno zbog toga što je u njemu objavljen veliki broj vizualnih dela, između ostalih i ovaj crtež Radeta Stojanovića, koji mi nismo, s obzirom na to da je na izložbi u muzeju predstavljena fotografija, dakle ovo je jedan crtež koji nije ovog puta izložen, ali je zbog toga odlučeno da se predstavi kao predmet meseca, da bi se upravo napravila i ta veza između izložbe o fotografiji i predmeta meseca na stalnoj postavci. Da, nadrealizam je bio i literarni pokret, ali su se naši nadrealisti našli su neko posebno igralište i polje delovanja za eksperimentisanje igre u fotografiju, mediju fotografije i mi zapravo imamo Beograd, to je Muzej primenjene umetnosti, ima jako veliku kolekciju, jel? Jeste, to je upravo jedan od razloga zbog čega smo se mi odlučili da se uključimo u obeležavanje ovog jubileja izložbom pod nazivom Zadržano bekstvo nad stvarnosti, fotografije u beogradskom nadrealizmu, upravo zbog toga što se najveći deo fotografskog nasleđa nadrealista čuva u Muzeju primenjene umetnosti.
Almanah nemoguće je multimedijalno umetničko delo. Tekstove najrazličitijih žanrova i vrsta prati raskošan vizuelni materijal, koji je komplementaran tekstu i koji svojim vizualnim jezikom izražava stavove nadrealista, posebno one o automatizmu misli i neograničenom potencijalu podsvesnog. Izložba počinje ovim citatom Marka Ristića iz ankete Čeljust dijalektike objavljen u Almanahu Nemoguće, koji na nekoj govori o fotografijama u romanu Nađe Andre Bretona, u prvom izdanju tog romana koji je Marko Ristić dobio lično od Bretona sa njegovom posvetom, da, i to izdanje koje se inače čuva u Srpskoj akademiji, u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti je upravo ovde izloženo, a na ovom ekranu smo predstavili fotografije, dakle, o kojima govori Marko Ristić. Taj citat je veoma značajan, jer upravo upućuje na značaj fotografije i na shvatanje fotografije u beogradskom nadrealizmu, jer je taj medij upravo služio nadrealistima u njihovim brojnim istraživanjima, eksperimentisanjima, u ispitivanjima odnosa realnog, odnosno vidljivog sveta i sveta nadrealnog. Među 13 beogradskih apostola nadrealizma ili nadrealista, Nikola Vuče, može se reći, bio zvanični fotograf Beogradske nadrealističke grupe, je li tako? Jeste, iako nije bio zvanični član grupe, dakle nije bio potpisnik, ni on nije bio potpisnik manifesta nadrealista, ali je svakako bio uključen u njihovo delovanje i on je naravno imao bliske veze sa njima i porodične, sa Aleksandrom Vučom koji je bio njegov stari brat i sa Markom Ristićem koji je bio njegov školski drug, tako da je bio vrlo aktivno uključen u početku njihovo delovanje i u pravu ste, on se može smatrati jednom vrstom zvaničnog fotografa beogradskog nadrealizma, njegova uloga vrlo slična onoj koju je Man Ray recimo imao u francuskom nadrealizmu. Posle Prvog svetskog rata Evropa više nije bila ista, a Freudova psihoanaliza i tumačenje snova uticali su ne samo na psihologiju, već i umetničko stvaralaštvo. 1929. godine nadrealistima se pridružuje i Salvador Dali. Tih godina dosta Srba studira u Parizu, te pojedini dolaze u neposredan kontakt sa francuskim nadrealistima. Što se kaže, bili su sa izvora. Cijela izložba je koncipirana oko radova 3 autora, Nikole Vuče, čiji je opus, dakle, najobimniji, Marka Ristića i Stevana Živadinovića Vana Boreš, su to upravo autori za koje se i vezuje fotografska praksa u beogradskom nadrealizmu. Ovo su najranije fotografije Nikole Vuča koje on snimio u Parizu, u kome je boravio već od 1921. godine, tako da se može reći da su ove fotografije, neke od njih su svakako nastajale već u prvoj polovini 20. godina, a zapravo se samo jedna, to je Krov nad prozorom, koja se vezuje i koja je bila zapravo ilustracija poeme. Ova pravo, tako je, vidite Krov i prozor, koja se vezuje za istoimenu poemu njegovog brata, pomenutog Aleksandra Vuča, može datovati u tu 1926. godinu kada je poema i nastala, a ostale fotografije su dakle iz tog nekog perioda. Inače, vrlo je zanimljivo, meni je veoma drago što na ovoj izložbi imamo priliku da predstavimo i sam fotografski album, to je ovaj mali album, koji se čuva i koji danas čuva ćerka Nikole Vuča, gospođa Beka Vuču, i koja nam je ljubazno pozajmila da ga izložimo. Ova 2 zapravo albuma, ali ovo su fotografije iz ovog malog, vidite koliko su one zapravo sitne, one su dimenzije 9x6 cm, a ovde smo radili naravno digitalne kopije iz njih. Drugi album je Vučov album sa putovanja po Španiji, gde je boravio sa svojim bratom Milanom, koji ga inače i upoznao sa fotografijom, prvu fotografsku kameru upravo dobio od brata Milana. Danas, kada bakarna svetlost potamni i prelije se noć, ukrste se svetlosti i počinje da se rasklapa jedan ljubavni, nemarni, moderni i isprepleteni život na granici jave i sna, na granici sitničarstva i poezije. Nad nebom lomi se Beograd noćni, Beograd noću. Marko Ristić. Jelena, mene je mnogo dirnuo ovaj citat
Predivan je, zbog čega ste ga odabrali? Ja sam taj citat povezala sa fotografijom pod nazivom Beograd ili Beograd noću, koju ovdje imamo prilike da vidimo, koji predstavlja, dakle, jedan kadar noćnog Beograda, a u pitanju je ulica Kneginje Ljubice, u kojoj su u istoj zgradi, u istom ulazu stanovali Marko Ristić i Aleksandar Vučo. U stanu Aleksandra Vuča na osnivačkom sastanku 1929. godine 13-orica nadrealista potpisala su manifest. Iste godine kada je Salvador Dali zvanično postao nadrealista. Kao mladi ljudi oni su se protivili monarhističkom uređenju Kraljevine Jugoslavije. Želeli su revoluciju, prvo na polju umetnosti, a onda i države. To je bio nadrealistički princip prosto kolektivnog aktiviteta. Zbog toga se ova naša manifestacija i zove aktivitet 100 godina nadrealizma. Recimo, Nikola Vuče ostavio u pismima svedočanstva upravo o tome i možemo čak i neke njegove fotografije direktno vezati za te delove pisama. Recimo, ovu fotografiju ruke na retrovizoru, on je pomenio u jednom pismu Marka Ristića i podsjeća ga kako su prošle godine u Vinogradu snimali fotografije kao što ruka na retrovizoru i čovek velosiped koga ćemo kasnije videti. Ovde je takođe nešto vrlo bitno i zanimljivo na što bi trebalo obratiti pažnju, to je ta slika u slici. Vidite da se na svim ovim ogledalima, retrovizorima ogledaju njihovi likovi, oni se možda ne vide ovako najbolje, ali kad se približite mogu se posmatrati i ta slika u slici jeste bila neki motiv epohe u smislu uvođenju u neku drugu realnost. Nadrealisti istražuju nadstvarno, iracionalno, čudesno. Žele da izraze podsvesti snove, primenjujući spontano i automatsko stvaranje, što je definisao Andre Breton u nadrealističkom manifestu. Čist psihički automatizam kojim želi da se izrazi stvarno delovanje misli, uz odsustvo svake kontrole koju bi vršio razum. Igra, eksperiment, istraživanje, mašta, sve su to neke ključne reči, ključni pojmovi u stvari. Bitno je reći da u stvari nadrealisti nikad nisu smatrali svoju, ovo što mi danas vrednujemo kao vizualnu umetnost, nisu smatrali umetnošću, već upravo igrom, eksperimentom, istraživanjem u opet dokazivanju nekih, koje su poslužila za dokazivanje nekih njihovih uverenja, stavova. Koje su im bila uverenja i stavovi? Kad je u pitanju, ne znam, svet koji su živjeli, realnost, istorija? Pa upravo to, dakle, da li je ovo jedina realnost koju poznajemo ili postoji druga nadrealnost? S druge strane su imali vrlo izražene društvene, političke stavove. Aktivističke, pretpostavljam. Aktivističke, svakako bili su veliki protivnici tradicionalnih vrednosti, autoriteta i vidjet ćemo upravo kad budemo došli do fotografija koje su objavljene u Almanahu, Vučevih fotografija koje su objavljene na Almanahu Nemoguće, vidjet ćemo na konkretnim primerima šta je to značilo. Jelka Vuče, prva supruga Nikole Vuče, bila je njegova muza i inspiracija. Najznačajnije Vučove fotografije su objavljene u Almanahu Nemoguće, o kome smo već dosta govorili. Sve su objavljene uz jedan tekst pod nazivom Uzgred budi rečeno, to je programski tekst zapravo beogradskih nadrealista i bitno je što su se fotografije kao i jedan fotograf Vana Bora našle upravo u okviru tog teksta, jer one svojim vizualnim jezikom upravo iskazuju to što su Dušan Matić i Marko Ristić napisali u njemu. I kako to vidimo sad, na primjer, na ovoj fotografiji? Fotografija Zadržano bekstvo nestvarnosti, dakle, po njoj je izložba i dobila ime, jer je to ikonična fotografija beogradskog nadrealizma i sam njen naziv sublimira zapravo odnos nadrealizma prema fotografiji. Dakle, fotografija je ta koja zadržava nadstvarnost da ne pobegne. A veoma je zanimljivo na koji način je nastala fotografija i to znamo od samog Nikole Vuča koji je to zapravo ispričao Milanki Todić, nekadašnjoj kustoskinji ovog muzeja, koja je i zaslužna za to što su se njegovi negativi našli u ovoj instituciji. Dakle, on je snimio svoju suprugu, malo pre pomenutu takođe, Jelku Vučo, 2 puta, spredaj od pozadi sa rukama na ušima i tako je nastala ova na neki način enigmatska fotografija. Jeste, zaista imate osjećaj da ne možete da prokljujete, jer
spredeli od pozadi slikana, nekako je sva difuzna. Da li su dve osobe, da li je jedna. I zanimljiv je veoma ovaj citat koji je vezan. Dušana Matića i Marka Ristića. Jeste, to je taj tekst uz koji se nalazi fotografije. Ovdje imamo fotografiju čovek velosiped. Kao što vidite, to je jedna ovako neobična antropomorfna konstrukcija koju su nadrealisti stvorili opet u tom svom zajedničkom delovanju. Zajednički su je osmislili. Vidite da je tu bicikl, točak od bicikla, užad koja simulira ruke i noge i odelo koje treba da simulira. I ovde ste izvukli. Tako je, to je negativ, drugačije malo fotografija, ali zapravo isti objekat. I to je zapravo jedan od tih nadrealističkih objekata koje su oni stvarali, a koji je samim tim činom fotografisanja u stvari uzdignut na nivo umetničkog predmeta. Ovo nam je jedan interaktivni kutak gde pozivamo posetioce da pročitaju ovaj citat Moni de Bulije, jednog avangardnog umetnika koji je sarađivao sa nadrealistima, takođe bio im je blizak, koji je objavljen u časopisu Večnost, a gde on kaže: nikada niste videli sebe zatvorenih očiju, ako ne možete u ogledalu fotografirati se. Da, jeste to taj princip. Baš je... Da vidite sebe zatvorenih očiju. Kao neki Kubrickov film Eyes Wide Shut, širom zatvorenih očiju. Eto, nas je kamera sad ovekovečila, tako da ću ja videti sebe zatvorenih očiju. Da. Znači, to je opet, baš to, te realnosti različite, kao sa onim ogledalom, jel? Da. Pa lepo ste, jel, na ovaj kutak nekako, kao da smo zakoračili u jedan drugi svet. Da. Kao da nas ogledalo uvodi u... Da, u neku drugu realnost. Da. Pa ovo je genijalan citat nadrealizma. Nije čovek lud, nego su događaji neverovatni. Kako bolje objasniti stvarnost koju živimo? Da. To je inače odlomak iz jednog pisma Vana Bora, koji je pisao pod utiskom neverovatnog pomorskog groblja u Saint-Tropeu, koje ćemo vidjeti, koje je fotografisao, naravno, napravio seriju fotografija i kojim je očigledno bio fasciniran. To groblje je i ti spomenici na groblju su stvari u njemu izazvali to jedno vrhunsko, očigledno estetsko oduševljenje i estetski utisak koji je on upravo preneo fotografskom kamerom, a koji on nekako u startu vezuje asocijativno za nadrealizam i za dela Dalija, Max Ernsta i druge. Pošto smo ovde došli u deo izložbe koji je posvećen Stevanu Živadinoviću Vanu Boru, koji je bio jedan od najintrigantnijih umetnika u nadrealizmu i radio je u različitim medijima, pisao je takođe i ostavio zaista jedan značajan opus i u vizualnom delu. Dve njegove čuvene fotografije, 2 minuta pre zločina i 1 minut pre ubistva koje nas čeka kao iznenađenje sa druge strane. O pravom zločinu se radi ili ne? Pa kako ga posmatrate? Dakle, i to ste dobro primetili, ove fotografije upravo pozivaju na neku interaktivnost posmatrača. Posmatrač se ovde postavlja ili kao svedok tog nekog zločina koji nije predstavljen, ali je nagovešten i u samom nazivu, a i u kompoziciji ovih fotografija. Inače, Vana Živadinović Bor je bio veliki ljubitelj filma i bio je filmski kritičar u listovima Politika i danas i takođe se za njegovo ime vezuje i nastavak jednog filma pod nazivom Beogradske misterije, američke rediteljke Esther Johnson, koji je nažalost izgubljen, ali očigledno govori, očigledno su mu tema bile ti neki zapušteni, misteriozni prostori Beograda.
Nažalost, taj film je izgubljen, još uvek nije se došlo do njega, ali postoji nada da će jednog dana možda isplivati. I upravo ta filmska struktura, filmski postupak, poetika i estetika filma se vidi u ove dve fotografije koje su nekako osmišljene kao dva kadra koji slede jedan za drugim, a koji, da se vratim samo na ono što sam malo prepričala, dakle pozivaju gledaoca da učestvuje, bilo kao svedok, ali istovremeno možda i kao neko ko zaista učestvuje, u smislu da je ili izvršilac zločina ili spasilac. A ovo je onaj nadvožnjak u Dubrovačkoj ili ne? To je podvožnjak u Dubrovačkoj ulici na Dorćolu, jedno mesto koje je vrlo značajno istorijski, koje je jedno mesto kolektivnog pamćenja i sećanja. Pa tu su pronađene kosti branitelja Beograda prvog rata 1915. je li tako? Tako, i tu upravo nekih, možda čak i manje od godinu dana pre nastanka ove fotografije, i vrlo je verovatno, neki autori pretpostavljaju da je Boru bila poznata ta činjenica da nije slučajno izabrao upravo ovo mesto koje se inače i od antičkih vremena vezuje za te neke, za temu smrti, jer je tu pronađen je antički hram i posvećen boginji Hekati i antička nekropola. I zaista izgleda, jel, kao filmski kadar? Da, kao dva filmska kadra koji su povezana, a mi smo ih ovako postavili suprotno jednog drugog da iznenade opet posetioca. Šta sledi, dakle, nakon 2 minuta zločina, 1 minut pre ubistva. Ovde smo na ovoj projekciji na ekranu predstavili fotografije iz albuma Porodice Ristić koje su snimljene u Vrnjačkoj banji oko 1925. 1926. godine. Vrlo verovatno je da je neki od njih, možda i većinu, snimio Vane Bor. Jer i on, čitam da je i on vezan za Vrnjačku banju. Tako je, Vane Bor je bio inače brat Jelice Ševe Ristić, koja je bila kasnije supruga Marka Ristića, dakle oni su bili na više nivoa i prijateljskih i porodičnih povezani, a Jelica, odnosno Ševa i Stevan Vane Bor bili su deca lekara Živadinovića koji imao sanatorijum u Vrnjačkoj banji, tako da upravo... To je ta veza. To je ta veza i upravo na tom mestu u Vrnjačkoj banji su se dešavali takođe kao i u ulici Kneginje Ljubice koju smo malo pre videli, i u Vrnjačkoj banji takođe bio taj jedan lokus gde su se dešavala njihova istraživanja, eksperimenti i različite zajedničke aktivnosti. Nalazimo se sada u prostoru izložbe gde su fotogrami. Šta su fotogrami? Fotogram je tehnika, unikatna praktično fotografija koja je poznata bila već od kraja 18. veka, ali su je nadrealisti nekako ponovo otkrili i aktivirali. Dakle, fotografija koja ne koristi kameru, znači nastaje bez posredstva fotografske kamere, već isključivo delovanjem svetlosti na fotografski papir na kome je predmet. A je li ovo fotogram, na primjer? To je fotogram, ovo je reprodukcija naravno fotograma, a fotograme Vana Bora možemo videti. Aha, eno ih, da, na postavci. A fotograme su u našem nadrealizmu radili Marko Ristić i Vane Bor. Oni su strukturalno potpuno različiti i da se vratimo na fotografiju koju smo malo pre videli u albumu Ristićevih. Dakle, Marko Ristić je jedan od retkih autora uopšte u nadrealizmu koji koristio ljudski lik u fotogramima i koristio upravo fotografije koje su snimljene tih godina, dakle 25. i 6. godine. Kako to vidio? Jel postoji ovde sad? Vidite predstavu njegove supruge Ševe Ristić. Inače, fotogrami su nastali, sada već možemo izneti jednu pretpostavku. Dakle, verovalo se do sada da su fotogrami Vana Bora i Marka Ristića nastali 1928. godine zbog zapisa na pojedinim fotogramima. Međutim, u toku istraživanja za ovu izložbu došli smo do jednog pisma Vana Bora iz 1926. godine, u kome on pominje tu tehniku, govori o tome kako je Man Ray se setio da ponovo počne da je koristi
i kako su oni i Marko Ristić tog leta izradili veliki broj fotograma, tako da li su u pitanju upravo ovi fotogrami ili neki drugi koji su danas, koji nisu došli do nas, ali u svakom slučaju, dakle, našim nadrealistima je već 1926. bila poznata ta tehnika i koristili su je. E sad, 1926. godine dolazi do veritbe i venčanja Marka Ristića i Šeme Ristić i upravo je ova serija od 14 fotograma Marka Ristića posvećena njegovoj supruzi, to je jedan praktično intim. Jeste, odavde počinje. Odavde kreće, jel? To je jedan, jeste. Da, to je jedan intimni dnevnik u stvari njihove veze. Kao što vidite, tu su pored njihovih likova upotrebljeni različiti predmeti iz njihovih života, neka vrsta, kako je davno nazvano, suvenira ljubavi. Ja, kako je lepo koji su komponovani sa njihovim likovima. Sad sam svašta naučila od vas tokom ove postavke. Evo vidimo i te fragmente različite tela i... To su sve neki elementi koji se vezuju za Marka i za Ševu Ristić i koji, kažem, su na neki način svedočanstva njihove te rane ljubavi. Vi ste ove lufe, Jelena, istavili kako bi posmatrači, posetioci izložbe mogli da urode možda još jedan nivo realnosti, nadrealnosti. Tako je. I da bi možda taj nivo opažanja bio malo izmenjen u odnosu na realan. Završavamo izložbu fotogramima Vana Bora, koji su, kao što možete vidjeti, potpuno drugačiji strukturalno od Ristićevih. Dakle, za razliku od Ristića, kome je fokus na ljudskom liku, Borov fokus je na predmetu. Neki od ovih predmeta su dovedeni praktično do granica neprepoznatljivosti, ali eto, to je još jedan od vidova njihovih eksperimentisanja. Vi ste rekli, suma sumarom, jesmo li mogli da idemo u korak sa parijskim nadrealizmom u samom početku? Apsolutno, i upravo u tome značaj beogradske nadrealističke grupe, beogradskog nadrealizma, što je to zapravo prvi pokret u našoj umetnosti, u našoj kulturi, koji je zapravo gotovo simultano trajao u srpskoj i u evropskoj umetnosti. I da, i molit ću lepo, dakle, na samom početku, kad je, eto, čuli smo, André Breton objavio taj manifest 1924. Beograd kao prestonica Kraljevine Jugoslavije zapravo je bio perjanica nadrealizma, dakle, ne ni jedan drugi centar ni u regionu, nego prosto Beograd ima neka tajna veza Beograda i nadrealizma, jel? Jeste, to je baš bilo stecište, nadrealisti su došli sa različitih strana, da se razumemo, dakle, jeste. Videli ste Ivana Bora iz Vrnjačke Banje, Dušan Matić je došao iz Ćuprije i tako dalje, ali su se oni prosto stekli i očigledno je postojala ta neka dobra kulturna klima u Beogradu tog vremena da se tako nešto izrodi. Beogradski nadrealizam jedan je od retkih srpskih umetničkih pokreta koji se rađe i razvija zajednički sa pokretima u Evropi, posebno u Parizu, ali razvija sopstvene karakteristike i zauzima veoma značajno mesto u kontekstu evropskog nadrealizma.